Pensyai u Himanta Biswa Sharma halor kadok masi uong ba omdon jingkhang Henry kidon ki kendon ha ki jaka pajba. Menteri rang ba kajela Assam u Himanta Biswa Sharma ulong ba omdon jingkhang dok masi ha kajela Henry ukhanglat ya kajing bam pajba ban penne ya kajing suk. Ka sarkar kaburom ya ki jingjit jong wei pa wei kat ba ka pentikna ba ki jaka pajba kindang long ki ba pedeng. Kat ba ka Assam kadang rung syaka election syaka ying dorbar tau an Menteri rang ba kajela u Himanta Biswa Sharma ula pensyai ya kanong rim jong u halor kajing bam dok masi daga ba penpau ba kersyan ban khang pura Henry ukwa bakan long tang haki jaka shimet u Sharma ulong bakat kum ke Assam Cattle Preservation Act Hajar Arpwe syam lakhang ban bam dok masi daki riu shimet Henry ka ain ka khang persya ya ki jingdi ban bam haki jaka pajba kuntup ya ki jaka bam pat hapo ke jingjingai ke basan kilometer na ke temple bat kisatar kane ke jing ya kanat kalanang jur susu hadin ba Sharma ulama ham ban le persya ya ki kimi kipa jong ukurtong ke Assam Jatia Prasad AJP ukun ki Chowdhury halor ke jing keno bam dok masi bat ke jing sapriang ya ki dur ki bayade bat kane haki social media u Chowdhury ulakan tat ya ki te ki jing keno daka boong ba ki de ki jing keno thok bat ki badon jingmut hakasan hima sima kajing bam dok masi kalami kum kajing kabakongsan hakijing ki election kabadang ya syakmat kabala pen jursusu ya kijing ya kanat hakasan hima sima hakajela.